Kakenhon balang barit kibibi kablong kawai niki kenhon hikai ya kaktin ublay haga balang khamtam kajing puson lem ya kaktin ublay haman kitriu yang kristan bat kajing asam lem ya kimat puson ringkat kajing shimenta ha kajing duai kabalai rabru shibon niki pat dunget akaban songtho ya kajing kodor ya kajing em kristan ban pelong pedeng ya ublay ha kajing em bat ha kajing kasem ha kini ka khanyo trik kasin sajan jang katayo kladek benrakhi ya kasing borom jangka kabakilai kenduk lang barok ki dekat ka KBB na ki parish berper jang Shillong Archdiocese Hamawyong sub district ding pasok puntaram khra parish bat kajing kenjok ka KBB show Snem ba arpho kajing sakri jang ka balang khamtam banya sam ya kajing ej ublay lingba ka ktien ba im hagring sing lai don lang do fada Piusia bade director rempai ki pajba ufada Lawrence nongse parish priest ufada Francis Kharpan nang tau fada Leo Yobor ki balak penheru ya kelama KBB jang diocese ya ka program la Sdang Naduh ka Porsche Sdang minstep da kajing ya procession ya ka ktien ublay balapan board da ka faith sharing experience ne kajing ai sakhi ya kajing bala yo lingba ka KBB bat kiwe ki program hagano phai singi la don da ka drama lingkot bala ai da ka kinhon na umsning halor ka phang jong ka KBB balapan kot da ka mas bukhot balapan menta da fada Piusia ringkat kajing sran lang kiling do bayadon lang bat kinong shimenta Hadian kini kembang saus pangut ki khot ka KBB kelak sak lupa da kajing pedang kelut mensim ki pai dunget na kebenta banyak syementa pat di kasing borom diocese nginget scam kilang dok jeung diocese betul lang berbon bat kene kenhon balang baret ha ki paris befer to saya sini tak ada tiba jam kilang dok jeung ila penyang kelemah jeung diocese Tu isne yangi, tu isne yupajongi kutrai, panenom bitar, menom pendrek yangi juno, habne tu isne yanga, katum kajing majongi, endam yarapot jonga. Induai na kabenta pabuku jungi upo Francis Bishop Kilendo Kiriunam kinong tray kambalang baro kikunhun duai khamtam ya kene KBB team bakanang roy kanang he kanang ya kanang suthiat ha kene kadai sis jungi mana basta iyo ki featuring bas kutenat padu kata-kata bon kijing betul ko bangiyo bon kijing Pynshlur lase kumaon ba Sylvester karma manema don ru pada bom semutenat mo bong hapo pare sungi tanga tip tang kendian muda bom semutenat mo bong bala kod KBB la kod Archbishop Vincent kanom don KBB show ka erangin Sdang nagaway kata kamde gajing sisa amar gajing sisa ay Naduh Snem araja la Pynshlur ngilang ba Archbishop Jala bandia seprang agan KBB sisi don way lendo bom nas ngat nak bah KBB te porba ya dua KBB la nganja pala nganja te jarang khat basim goto ka tim jumblai wong usiar kun e une parudom wong kok dok te baro khoi ya pradu te KBB layar kilun te jing tmu kolong panum ko aban dua KBB Tekin dia muda. Cuba lo nak kata dorko menrai pun mah. Kidai kibreu kilando jengi kisno tenat. Hoi. Dan apa yang jengki lagi dawo pero kimlaban bodin. Kimlaban bodin. Hendak Pynshlur. Kiai mensian ini. Bak kata kalau enggak badon kam. Hadu kata-kata. Niosneu ki featuring mai kom dor ba koy dari jengpan kansa. Niosneu naga jong ba Pascal. Bala kelar. Naga jinglong naga taga jinduk naga jikroy toy keftir jong blay ka ali jing shai badlayo jing shai na job yo sneu no ba pensuk sumer balong bala le kamkai ki por bensua hare bawan keftir jong blay mudai blakdan de international referee blay referee man kapor re mata long nong pailan KBB yo sneu nai kong maria yo sneu ba ison kurba beli mo madla ke jinglong breu yo ibha Henry ulah pun sakit kun ti wirap, wirap dikiwai bat wirap pun penkela, kan lo jin kemen,
Bagato kesnong ke baisong om don sui ba kibat ikiat markum ta terter tengios kampun kadai ke kubor ke basau tenat kampun ni kadai ke kubor ke bahai mesim ini wei piwei dan rugi kubor kumbaong kibat pendo mesim handai ke jingkaman ke bakrau jongi ki beliau jongi ki bara pe ke bibi kalong ba wada pedeng gini ki jing ki jing tenju ki beliau jongi ki ya seprang but naong mana gopor badan meeting ngade chairman jong ke family commission ngade jong ke media commission ngade meeting keleng ke pertai pun ki jaka tanbang padam ke meeting balong so well structured pun balong ke KBB ngalong ai Father Francis roponan is ngiro Archbishop conference ngade meeting jong meeting bopher handai tang ke meeting KBB ke bayar baik bahaya ti balong smooth dan kemudian namun orang ini bahaman dengan ISIS ke KBB ke don, hoi don ke batulot don ke baklain. Hamang ini baris ke KBB ke don, hoi don ke batulot don ke baklain. Kiwai ke commission, mga in charge family commission, in charge commission, nalai ke meeting nanis, kim na don beriau kumadon KBB. But kam dalong structure kam dalong structure. Namun bak KBB kam dai ke commission, kedai garkom im jong ke balang. But umdai tanah hapo India juni henry asal telat kepertai. Rabangan biye mentersni kedalam yang bak selong lembang. Director the OPEC Promotion kan situ ia kena OPEC lang ke bibi kiba pelajiat dan kiba sejapi. Begitu kiba sajiat temai balong nong pelang ke bibi dari sengaja kejengkot ia keteng ken subha banwan sene sekmat duan bat kiba kadba di prabangan kadba kini kenangan kiba temai kebah ngene thapti kum kadat kejeng yero jengiro yaki kini ki no pelang batumai berang sim ti kam hari kesni bat ngin semen ko iki menteresni kunong pelang ke bibi rajin semua sim kala juga dengan rajin kon play kabar pentrian ke hukum kabade balong balang bempai ke balang bare akan jalan yang ba jungi kin pelong ka parish badia ke jalan yang ba ka kendhun juki kendhun ngai thoi di bentra ku ki paranung trai ngai gentoi di bentrai mina daga ne ka mala bachya da phi da jik subun ba da jik snoret phimdai barwa nam dai ban khmi lanti ko boram bari ka bainong bakan ja berthai kiar na ka ba da jik im ko bami dai dur ba ka lo ba ai di phi ya trai kat bar parish ki her ka tekis ki ba balang wala bor na penibor halor ki para banget pemban tolong ki bayasya ki basnoret ki bajamno batu anor batu kemen hakajing hajing san bargajing royal jeng ki wai bertobor jisu wawan man syakri oman syah syakri menta suwaban penkebor ibi ulengdo unkeli batokit leda kilong naem ki babet kolong pelang kilatip da em bagane ka ka ba syarafi kalong gajing khot jong bulai